Amerika isohoye itangazo rireba u Rwanda na Kongo ku bijanye n'umutekano muke uri mu basirazuba bwa Kongo. Koko u Rwanda ruha ubufasha M23 nk'uko rukunze kubishinjwa na leta ya Kinshasa, aho ivuga ko u Rwanda ari rwo ruha byose umutwe wa M23 umaze igihe kitari gito uhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ariko M23 yo ikavuga ko iriko irarwanira ubutaka bwabo kandi ikaba iriko irarengera abaturage ba Kongo biganjemo abavuga Ikinyarwanda bariko barabangamirwa n'ingabo za Kongo ndetse n'abafatanya bikorwa bazo. Nukubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi yemeye kujya kwifatanya na FDLR kurwanya M23 mu gihe bizwi neza ko FDLR ari umutwe witwaje ibigwanisho kandi uhungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda. Nukubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye yemeye kuzana FDLR interahamwe zasize zihekuye u Rwanda ku butaka bw'u Burundi kugeza naho atangaza ko agiye kwifatanya nazo amaze bagakuraho ubutegetsi bwa Kigali. Ibi bintu bishobora kugira ingaruka zingana gute kuri Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'igihugu c'u Burundi mu gihe yaba akomeje umugambi afise wo gutera u Rwanda afatikanije n'izo nterahamwe? N'amakuru yose atandukanye tugira ngo tubashikirize, aho tugiye kubereka byinshi byinyegeje mu biriko birabera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'uruhara rukomeye cyane Perezida w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye abigiramo, ndetse n'ingaruka zikomeye cyane zishobora kumubaho, dore ko benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye agomeje gukorana n'interahamwe byarangira igihugu ciwe gisambutse, kubera ko ingabo z'u Rwanda RDF zitazigera zihanganira ko hari umuntu wahungabanya umutekano w'igihugu, aho zivuga ko ahantu hose abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu bari, aho kugira ngo bahungabanye umutekano basanga abo bantu bashaka kuhungabanya mu bihugu byabo. Koko RDF igisoda cy'u Rwanda cyaba cyiteguriye gutera u Burundi kugira ngo kirwane n'abasizi bahekuye u Rwanda barimo FDLR bariko barifatanya na leta n'ingabo z'u Burundi kugira ngo batere u Rwanda. Nukubera iki u Rwanda ruguma rwamaganwa n'amahanga ko rufise abagwanyi muri Kongo mu gihe rwo rubihakana, ahubwo rukavuga ko nyabuna nyabuna abasoda ba Kongo b'u Burundi ndetse n'abandi benshi bariko barifatanya na FDLR mu guhonya abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse n'abandi benshi bari mu burasirazuba bwa Kongo biganjemo abanyarwanda bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda kandi bo mu bwoko bw'abatutsi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize kuri uno muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uwico usabwa nta kindi no gukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa ni ugubyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Amerika yasabye u Rwanda na Kongo guhunga imanga ibigusha mu ntambara ibihagazeho, kandi bagakora ibishoboka byose bakareka gukora intambara, nk'uko biboneka neza ko umwanya n'umwanya intambara ishobora gutangira hagati ya Kongo n'u Rwanda ndetse n'u Burundi, mu gihe u Rwanda rushobora gutera Kongo ku gice carwo amaze n'u Burundi bugatera u Rwanda ku gice cabwo. Leta zunze ubumwe za Amerika zasabye u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukora ibishoboka byose bigasubizira inyuma biva mu gisa nk'umuryango ubyinjiza mu ntambara yeruye ibirimo. Amerika yatanze ubwo busabe mu ijoro ryakeye ubwo i New York hari hateraniye inama y'akanama k'umutekano ka Loni. Leta y'u Rwanda iheruka gutangaza integuza y'uko yafashe ingamba zijyanye no kurinda ikirere cyarwo ndetse n'izo guhangana n'indege z'intambara z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe zigabye ibitero ku Rwanda, byaba ibitero biturutse mu Burundi canke se ibitero biturutse muri Kongo, dore ko naho Burundi bwatera u Rwanda benshi bemeza ko Burundi buzabuteye u Rwanda ku itegeko ry'urongoye igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi, kubera ko ari we uri koraha amategeko Perezida Evariste Ndayishimiye kubera amafaranga y'umurengera ariko aramurundaho. Ni ingamba zatangajwe nyuma y'igihe abayobozi ku rwego rwa politike n'abagisirikare muri Kongo barimo na Perezida Felix Tshisekedi bigamba ko batazatera u Rwanda ndetse bagakuraho guverinoma yarwo ku mbaraga zikomeye cyane, aho Tshisekedi yavuze ko agomba gukuraho ubutegetsi bwa mugenzi we nyakubahwa General Major Paul Kagame.
kuri ubu impungenge z'uko intambara yeruye hagati y'ibihugu byombi ishobora kubaho ziracyari nyinshi. Mu nama yabaye muri iri joro ryakeye, Ambasaderi Robert Watts yasabye ko u Rwanda na Congo bigomba gusubira inyuma biva mu muryango ubyinjiza mu ntambara. Uyu mudiplomate yavuze ko impande ziri mu makimbirane ndetse n'abafatanyabikorwa bazo mu karere bakwiye gusubukura byihuse gahunda y'ibiganiro bya Nairobi na Rwanda. Yunzemo ati izo ngufu za diplomasi zo mu karere niyo nzira yonyine iganisha ku gisubizo cyaganiriweho ndetse n'amahoro arambye, bitandukanye n'iza gisirikare nk'uko leta ya Kinshasa iriko irabishiramwo imbaraga ariko bikaboneka ko iriko iratsindwa. U Rwanda na Congo bimaze umwaka n'igice urenga birebana ay'ingwe bijanye n'ibirego buri ruhande rushinja urundi. Kinshasa ishinja Kigali kuba ariyo iha ubufasha umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwayo, gusa urundi ruhande narwo rukayishinja gufasha no kugirana imikoranire n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abiganjemo abagize ruhara muri jenoside yakorewe abatutsi basize bahekuye u Rwanda. Amerika yasabye impande zombi kureka iyo mikoranire. Ati u Rwanda rugomba guhagarika ubufasha bwarwo kuri M23, rugomba kandi kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Congo kandi rukanavana bwangu misile zirasirwa ku butaka. Amakuru yizewe yerekana ko zarashe zibigambiriye indege za MONUSCO. Kubwa Amerika, kuba u Rwanda nk'igihugu kiza ku mwanya wa mbere mu bifise ingabo nyinshi mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro rukorera igikorwa kibi, ubutumwa bwa Loni birahangayikishije ndetse ngo binakwiye gusuzumwa n'umuryango mpuzamahanga. Yunzemo ati leta zunze ubumwe za Amerika ntizahwemye kwamagana ubufatanye buri hagati y'abagize ingabo za Congo n'imitwe yitwaje intwaro yahanwe na Loni na Amerika irimo uwa FDLR umaze imyaka myinshi uhungabanya umutekano w'u Rwanda ariko ukaba uhabwa byose na leta ya Congo kugeza naho bawinjiza mu gisirikare ca Congo bakizeza uwo mutwe ko bagiye kuwufasha gukuraho ubutegetsi bwa Kigali. Congo igomba guhagarika byihuse ubufasha bwayo kuri FDLR ndetse n'imikoranire ifatanya nayo. Turamagana umutwe wose ubiba ugerangabitekerezo ya jenoside kandi twemera ko FDLR ari ikibazo gikomeye ku mutekano w'u Rwanda. Amerika kandi yasabye u Rwanda na Congo gushiraho ingamba zigamije kubaka icyizere hagati y'ibihugu byombi, ikindi bikagira uruhara mu gufata iya mbere bihana abagira uruhara mu gukonyora uburenganzira bwa muntu. Kandi Amerika ivuga ko ibyo ngibyo bigomba kugenda nk'uko ibitegetse, ariko mu by'ukuri biragoye ko byashyirwa mu ngiro kuko ibiriko birabera mu burasirazuba bwa Congo birateye ubwoba kandi birateye amakenga abatari bake, kandi birerekana neza ko iyi ntambara igiye gufata akarere kose, dore ko Congo ishaka ko iyo ntambara ibera mu gihugu cy'u Burundi, dore ko nayo nyine idashaka ko intambara nk'izo zigumya kubera mu gihugu cyabo, aho yahisemo gukoresha Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi ikamuha amafaranga menshi cyane, nawe akaba yemeye ko iyo ntambara ishobora kubera ku butaka bw'u Burundi, kuko muramaze iminsi tubereka amakuru ajanye n'ingene abarwanyi ba FDLR ndetse na FRN bariko barinjira ku butaka bw'u Burundi ku bwinshi, bakaba bashaka nyine gukora ibitero bikomeye cyane ku Rwanda, bigatuma intambara yakabereye mu gihugu ca Congo igiye kubera ku butaka bw'u Burundi bishobora gusiga bisambuye Burundu bugahinduka umuyonga. Abaturage baturiye ishamba rya Kibira muri komine ya Muruta na Kabarore mu ntara ya Kayanza mu majyaruguru y'u Burundi bavuze ko bahangayikishijwe n'umutwe w'abanyarwanda witwaje intwaro uzenguruka cyane cyane nijoro muri iki gice. Itsinda ry'abantu bitwaje imbunda bavuga Ikinyarwanda n'Igiswahili, bavuga Igiswahili cyane ariko abandi bavuga Ikinyarwanda, nta gushidikanya ko abo ari abantu ba FDLR. Aba ni abaturage bavuganye na SOS Media Burundi bakavuga ko FDLR yamaze gushika ku butaka bw'u Burundi, aho iriko irarondera hari ibirindiro bya gisirikare kugira ngo bajye kwifatanya, dore ko bamaze iminsi baza urusorongo. Abaturage babona uyu mutwe witwaje intwaro uzenguruka ubaza inzira zijya muri komine zimwe na zimwe
za Cibitoki nka Mabayi na Bukinanyana, dore ko ariho ariko harakorerwa imyitozo ya nyuma yo gutera u Rwanda. Bivuga ko baba bambaye imyenda ya gisirikare n'inkweto byakoreshejwe n'ingofero zitandukanye. Bati twabonye bafise intwaro n'amasandugu y'amasasu, twagize ubwoba cyane kuko bavuga izindi ndimi zitari izacu. Twatekereje ko bigaga ako gace kandi cyane cyane no kumenya ingo bashobora gusahura. Muri rusange abafise amatungo barafise uruhagarara rukomeye cyane. Bavuga ko bumva babangamiwe no kuba hari abantu bitwaje intwaro kandi bagasaba ko umutekano wakazwa mbere y'uko ibintu biba bibi cyane. Umubare ntusobanutse neza ariko abaturage bavuga abagabo bagera mu majana menshi cyane bagenda buri munsi buri mugoroba aho baza ku bwinshi. Bati twumvise ko mu makomine amwe n'amwe yo mu ntara ya Cibitoki ariyo Mabayi, Bukinanyana cyane cyane aba bantu bagenda no ku manywa. Ibihingwa byo mu mirima hafi ya Kibira byatwawe nijoro. Abaturage bibaza ikigenza abo bantu bitwaje imbunda, bakeka ko aba bagabo bagomba kuba bafatanya n'ingabo zacu kuko nta mirwano yahabaye. Barabaza aho ibirindiro bya gisirikare biri ariko bagerageza kubihunga. Kuri aba baturage intego yabo nta bantu bitwaje imbunda ni ugutera u Rwanda, cyane ko ishyamba rya Kibira rigera muri iki gihugu bihana imbibi binyuze muri parike ya Nyungwe, aho nyine ibintu bishobora gukomera cyane, aho nyine imitwe yose irwanya leta y'u Rwanda iriko iriyegenyeriza mu ishyamba kama rya Kibira, aho ishaka gukora ibitero bikomeye cyane ku Rwanda. Benshi bakavuga ko intambara yakabereye ku butaka bwa Kongo igiye kwimukira mu Burundi igasiga isambuye u Burundi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo akaba ntaco bimubwiye kuko icyo ashyira imbere ni amafaranga. Iby'abarundi ntumubaze kuko ibyo ntago bimuraba, nk'uko yanabibatangarije mu mpera z'umwaka aho yavuze ko ibyo abarundi bitamuraba ahubwo ko we yifitiye amatoni n'amatoni y'ibiharage ndetse n'ibindi byinshi, ko inzara iriko irazura inzara mu Burundi itamuraba. Byose nyine bikaba byarerekanye ko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye guta igihugu mu manga ikomeye cyane. Benshi baravuga ko ibi bintu bishobora gusiga bisambuye u Burundi kubera ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gusambura igisoda cy'u Burundi, kandi akaba binaboneka neza ko atanga ingufu n'ubushobozi n'imbaraga afise byo gutera u Rwanda, mu gihe bizwi neza ko u Rwanda ari rufise igisoda gihambaye kandi gikomeye yaba mu karere ndetse no muri Afurika. Aho kigeze hose gifugwa imyato kubera ibitangaza kigenda gihakora kugeza n'aho kirukana ibyihebe, ibyo ingabo z'u Burundi zitakigera zishobora kandi zitakirengagiza. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya gusenya u Burundi nk'uko yabitangiye, kuko imyaka 3.5 amaze ku butegetsi yishe igihugu ku rugero rutarigera rubaho. Murazi ukuntu ifaranga ry'u Burundi rimaze guta agaciro, byose bikaba biturutse ku ngingo zihutiwe kandi zitarabweho zimaze iminsi zifatwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, harimo no kugara imipaka yose ihana urubibi n'u Rwanda, mu gihe abarundi batari bake basumiraga mu Rwanda ndetse bakakora n'imirimo itandukanye izana amafaranga mu gihugu, ariko bikaba biboneka neza ko bitagikunda kubera ko abarundi barihebuye n'abari hanze y'igihugu ntibacyohereza ku dufaranga, kuko bazi neza ko n'ubundi ibyo bakora atagaciro byagira, kubera ko bazi ko ubutegetsi bwahita bubitwara kubera amanyanga, ubunyonyezi ndetse na ruswa biriko biribonekeza mu gihugu cy'u Burundi. N'amakuru ahambaye cyane kandi atandukanye tuba turiko turabatohoreza, aho dukorana na bamwe mu nzego z'umutekano z'ibihugu bitandukanye biba biriko biravugwamwo ibibazo byinshi birabana n'umutekano ndetse n'andi masoko menshi ahambaye cyane, tukakusanya amakuru tuba tumaze kuronka, amaze natwe tukabashikiriza kuri uno muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, aho twibanda ku makuru ari kuvugwa mu karere. Byose nyine mukabikurikira umwanya n'umwanya uko turonse bishasha tukabibashikiriza. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije, amakuru yacu nakagaruka.